umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Kedi Official turabasuhuje tubaha ikaze birumvikana muri aya makuru agezweho yo kuri uyu mugoroba tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 birumvikana hanyuma rero nk'ibisanzwe rwose tuje muri update zisoza iz'uyu munsi tugiye kugarukira mu mirwano n'ubundi ikomeye cyane ikomeje guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC aho rwose maginga ya inkuru igezweho cyangwa se inkuru iri ku ma front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaha hakurya y'umukandara birumvikana ni hano hakurya muri Congo Kinshasa biremeza ko rwose iyi axe cyangwa se aka gace ka Kibirizi kamaze kuba kigarurirwa n'ikitwa Wazalendo birumvikana Wazalendo rwose ziba zibarizwa nazo muri coalition ya FARDC ese kuki M23 yemeye kurekura aka gace kari strategique cyangwa se aka kagigi mu byukuri twavuga ko ari ingenzi cyane muri territoire ya Rucuro byose mwabantu mwe tubazaniye amakuru hanyuma kandi turaza no kugaruka kuri drone nshyashya karabutaka ni za drone za CH4 zaguzwe na FARDC hano mu Bushinwa maginga rero ikitwa ngo ni phase ya kabiri zamaze kuba zigera kuri ubutaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zije nazo rwose kurwanya M23 mu byibuke izari zabanje M23 yarazimanuye karahava ese izingizi zo biraza kuba bigenda bite mwabantu mwe icyo mukwiye kuba mwamenya nuko ari drone FARDC yizereramo ivuga iti twebwe kama mbaya turaje turwana urugamba rwa nyuma ati kuko mu byukuri nta yandi mahitamo dufite uretse ayo kurwanya M23 aya makuru rero nandi tutababwiye niyo tugiye kwa twubakiraho ikiganiro cyacu ariko mwabantu icyo musabwa ni kimwe gusa ni mukande subscribe ubundi muhagikishe ko rwose muri kumwe na Kedi Official kugira ngo buruko dushize ikiganiro nyamuneka mubashe kuba mwagikurikira mu bambere birumvikana dusuza cyane rero abataramu cyane inshuti zakadasoka za Kedi Official birumvikana mwenyewe Rubangisa hariya Nyabugogo rwose nguteye yambo mvuga nti rwose umugoroba mwiza hanyuma kandi umuyoboro wa Kedi Official ntabwo wumvikana ikigali Nyabugogo gusa birumvikana hariya za Rwamagana nabonye dufite abakunzi batari bake wakikoza hariya mu nkambi za Kigeme ugasanga rwose abataramu barahabaye cyane wakikoza hariya za Kabarondo Teacher Jamara kubwira ati ndahari wagaruka hano Rubavu rwose ukumva bitwa ba Jean Claude barakubwira ati rwose turi tayari suhuze abataramu cyane mutwumva muri gare ya Rubavu mwenyewe rwose ngutere yambo birumvikana kandi hakurya y'inyanja ngari birumvikana ni hakurya iyo ngiyo za Burayi icyo ku mugani w'Uburayi rwose dusuze cyane mwebwe mutwumva muri i Brussels mu Bubiligi dusuze cyane abatwumva abari hariya rwose za muri iriya migi ya za Liege abari muri iriya migi yindi ya za ni migi myinshi cyane irimo abakunzi ba Kedi Official ariko ku rundi ruhande tuvuze amakuru tudasuje abavandimwe abakunzi bacu bakadasohoka babandi bavuze bati mutalamuke dutuzakugwa inyuma dusuza cyane abarimo koko ni hariya muri Quebec cyangwa se mu gihugu cya Canada twibuke kandi gusuhuza rwose abataramu bari hano muri za Texas bari za Carolina bari muri za Ohio n'ahandi henshi hagiye atandukanye ndabizi neza ko iyo mwenyewe yaje rwose muba muvuga muti turaje rwose dushire icyaka cy'amakuru hajye bavuga icyaka di amakuru rwose mugomba kuba muyabona mu buryo buri full packaging. Yes, twanzike rero tubanze kwanza tugaruke kuri izi drone mwabantu mwe M23 igiye kongera guhangana nazo ni drone rwose inkuru yazo yari yaramaze kuba umuranzi cyangwa se yari yaramaze kuba mu byukuri inkuru isanzwe nyuma yuko izari zaje n'ubundi M23 yari yazimariye kwicumu yarazihanuye karahava Kibumba yarahanuye iyo za Petit Masisi yarahanuye iyo za Rucuro Mabenga yarahanuye urumva ko mu byukuri M23 izi drone yarazibasiye ku buryo bukomeye cyane so ni commande rero yari yatanzwe na bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ni president w'iki gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko atanze iyi commande mu byukuri bakamuhereza phase ya mbere hanyuma phase ya mbere rwose yes phase ya mbere ikaza kurangira iguwe cyangwa se M23 imenyemo inshishi cyane ko yarashize drone kuzimara utuvugana phase ya kabiri yaje ese iyi phase ya kabiri niki kidasanzwe kiyirimo cyangwa se nazo M23 igiye kuzihanura kahave mwabantu mwe nibyo turi kwibaza amaginga ya gusa ariko ku rundi ruhande mu byukuri ni drone zashowemo akavagari k'amafaranga
birumvikana ko izi drone zifite ubushobozi burenze cyangwa se buhambaye, ariko mwibuke ko M23 ifite icyitwa air defense cyangwa se ubwirinzi bwo mu kirere. Mu by'ukuri rero ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwakira drone nshya z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 nyuma y'uko muri eshatu yari yaraguze nta n'imwe ikiri mu kazi. Mu mwaka rero ushize 2023 mu byibuke ko aribwo RDC yari yaziguze birumvikana izi drone mu Bushinwa kugira ngo zifashe igisirikare cyazo guhangana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bamaze imyaka hafi 2 n'igice bahanganye mu ntambara. Muri rusange rero drone 9 nizo Kinshasa yari yasabye Ubushinwa ko bwayigurisha, ariko ibanza koherezwa 3 mu gihe yari gitegereje koherezwa izindi 6 nyuma. Africa Intelligence ivuga ko ziriya drone zitakiriho, ko Kinshasa yari yazitanzeho akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, ni hafi miliyari 64. Izi miliyari 64 mu mafaranga y'u Rwanda tuvugishije ukuri zakora umuhanda kuva Goma paka kuri ya mupaka wazabunaganiriye. Sinzi naho haba ari hafi, ariko mw'abantu mwe aya ni amafaranga yakaba yafasha abanyagihugu hariya gukora cyangwa se kubona ibikorwa by'iterambere muri rusange. Bikavugwa ko rero mu by'ukuri iki kinyamakuru bitangwa ni Africa Intelligence kivuga ko ebyiri muri izi ndege zitagira abadereva zarashwe na M23, naho iya gatatu igakora impanuka. Murabyibuka ikora impanuka ari za Kavumu, byavuzwe ko rwose yabereye kuri kibuga cy'indege cya Kavumu gisanzwe kigwaho indege za Sikoyi za FARDC n'ubundi, ndetse na zira drone niho zabaga mu minsi yashize. Mu Gushyingo rero 2023 no muri Mutarama uyu mwaka nibwo umutwe wa M23 wemeje ko wahanuye ziriya drone nyuma y'igihe ziwugabaho ibitero byanaguyemo abasivile bo mu duce twaberagamo imirwano. Munabyibuka rwose mwenyewe Ekotango na mwenyewe Afandi Imani Nzenze ndetse na Fande Wiringoma bifotoreza ku bisigazwa bya drone bavuga bati ibyo Tshisekedi arimo ntagazi byari byo, murebe amadolari y'abakongomani aho ari kurimbukira, ati nimwitegereze. Ariko ngo hari ikindi kidrone kimwe bahanuye bagiye kugikora ubushakashatsi quelque part bo nyine Kongo rwose kabisa ushobora kuzashiduka bimwe mu bigo byo mu karere biri gukora drone z'intambara zikaze. Murango Amerika yigeze gushimuta indege y'Abarusiya ngo yari indege ikaze cyane ku buryo ngo habaye operation idasanzwe kugira ngo bayikatishe, hagambiriwe kujya kwikoraho icyo bita etide. Umudereva ngo yari yahawe akavagari rwose aragenda yigosha neza mu maboko y'umwansi, ubundi induru ziravuga. Maginga rero ngo hari ikidrone cyaguye nabi rwose, sinzi ngo abagitoraguye ubundi ngo bacyambukana iyo hirya hakurya yo ngiyo za Rwindi barakijyana, cyagiye gukorerwaho ubushakashatsi. Niba ari muri Kenya, nimba ari muri Somalia, simbizi. Amakuru akavuga ko drone 3 nshya arizo Kongo yamaze kwakira, gusa hakaba hategerejwe ko woherezwa mu ntambara izindi. Iki gihugu rero kandi mu minsi iri imbere kirateganya kuzakira izindi 3 zizaba zisigaye. Urumva ari kuzizana wepengeri, babanje kuzana 3 M23 zihanarwa, bazanye izindi 3 zije mu kazi, ubwo nazo nyuma yabwo hazaza izindi. Bagomba kuzohereza izindi mw'abantu mwe. Urumva ko iyi ntambara Tshisekedi yafashe hasi hejuru. Ariko hari inkuru dufite ivuga ko hari umusirikare wa Kenya, sirikare ukomeye mu ngabo za Kenya, washoye kugwa mu mpanuka ya kajugujugu. Turakomeza dukurikirana, ariko ni inkuru y'akababaro rwose twihanganisha abanyakenya. Mu by'ukuri kuri iri sanganya uyu muyobozi wanyu yahuye naryo. Hanyuma rero fite version ebyiri, fite situation Kibirizi niyo twinjiye, tugiye muri Kibirizi nayo mugomba kumenya uko situation imeze magingaye.
ngiye kubanza mbabwire uburyo FARDC iri kwikomanga ku gatuza, by'umwihariko biriya binyamakuru byandika n'ubundi cyangwa se bikora amakuru bibogamiye ku ruhande rwa leta. Ndaza gusoza na meseji y'intare za Sarambwe kuko hano ndayifite, nagerageje kubaza, ndayifite imbere yanjye, ndaje nyibadondoshe. Urumva ni impande ebyiri, mwebwe muraza gukuramo ibyanyu. Ndabizi ko murasobanutse cyane, mwe mukunda Kedi Official, muraza kumva uko situation imeze. Gusa ngiye nkurikije uko nabyumvise, M23 yavuye muri Kibirizi. Nafashe ibisobanuro by'abagabo bombi, nafashe amagambo y'abakongomani, fata n'uburyo muri M23 bavuze kuri iki kintu, nsanga M23 ntabwo iri muri Kibirizi rwose, nimba narimo centre ya Kibirizi ntabwo iyirimo. Mwabonye amafoto n'amavideo, tuye tuvuga inkuru uko ziri. So kuri kote y'abakongomani baravuga bati, iyi ni inkuru imaze isaha imwe: après la reprise de Kibirizi, les forces armées congolaises et les Wazalendo progressent encore dans le territoire de Rutshuru. Ati nyuma yo gufata cyangwa se nyuma yo kwigarura Kibirizi, ingabo za Kongo Kinshasa na Wazalendo bakomeje kwegera imbere muri territoire ya Rutshuru. Ati intambara irakomeye cyane hitwa za Kirima. Kirima ngo kakaba ari agace gatuye hafi cyane ya Kishishe. Ni interuro ya mbere Kongomana kubwira. Ikindi kinyamakuru kiraza kiravuga kiti, nous sommes déjà dans le village Kabanda à 5 km de Kishishe. On a déjà avancé et c'est maintenant que certains journalistes annoncent que Kibirizi est libéré. Alors qu'on a déjà fait et on avance si c'était le M23. Bavuga bati turi mu rusisiro rwitwa Kabanda cyangwa se Kabanda, mu birometero cyane 5 ngo ugere Kishishe. Ati rero ntabwo wagera hano Kabanda utaciye za Kibirizi kirimo. Hano ndi muri kote ya FARDC dukurikije uburyo ibinyamakuru byabo byakomeje kugenda bivuga. So maginga ya rero mw'abantu mwe, ndaje mbagezo verisiyo yo mu ntare za Sarambwe nayo, hanyuma muze kwikuramo ukuri guhari. Barakubwira ati, point de situation de ce jeudi, la site Kibirizi et congolaise. Barakubwira bati situation y'uyu munsi kuwa kane, ati Kibirizi turacyari mu bakongomani, ngo y'abakongomani, le FARDC, le Wazalendo, pour le contrôle. Ngo FARDC na Wazalendo bari gukontorora Kibirizi ngo no mu nkengero zayo. Ngo kuva uyu munsi, ati turemeza ko rwose ibitero bikomeye cyane FARDC iri kugaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ati iri gutanga umusaruro. Ati FARDC avance sur plusieurs axes. Ati kujya mbere muri axes zigiye zitandukanye, ati by'umwihariko muri Rutshuru na Masisi. Sur le front de Sake, ati ku rugamba rwa Sake, le FARDC continue d'avancer vers la route nationale numéro 2. Uyu muhanda warabananiye mwitubeshye. Ati le combat ariko suivant sur plusieurs fronts nous reviendrons. Ngayo nguko no ari gifaransa gikaze cyane. Mureke tujye kuri version ya M23. Message ndayisoma uko bayimpaye, niko bimeze. Kibirizi M23 mwasanze atari agace kari strategique. Kibirizi M23 igomba kuba yasanze rwose atari agace kari strategique. Ati kuko baravuga bati iyi ni drone. Ati bro Kibirizi Kibirizi kubera ko abahungu bagabanyije bakaja gukomeza ibindi birindiro, nose kuramfurusa izindi axe biri strategique, baragabanije bagabanyije ingabo zari muri Kibirizi, bakuraho defense zitari ngombwa zijya kuramfurusa ibindi bice biri strategique. Ati so bafite amakuru ko umwanzi ashobora kugabaho ibyo bice bagiye kuramfurusa, ngo bari bafite amakuru ko umwanzi ashobora kubigabaho ibitero. Ati rero bake basigaye muri centre bayicunga, ubwo ni ya Kibirizi, by'umwihariko ngo ku misozi defense z'imbere bazivuyemwo.
ati ubwo rero nuko nguko uri kujya ubona abazarendo bari kujya bahagera ariko bazi ko intare zidahari, ati gusa abahungu babarashe nanone basubirayo nta ntambara ikaze ihari, turi kubarasaho bagahera ko basubirayo birukanka. Mumbabarire navuze ko M23 itari muri Kibirizi, ariko iyi message murumva kirimo barakubwira ati force zimwe zaragabanijwe zijya kuranforce ibindi bice bakiga ko Ado yashobora kugabamo ibitero. Bivuze ngo already nk'interuro ishatse kuvuga ko M23 iri kugorwa cyane na effectif, nicyo bishatse kuvuga. So biba ngombwa ko bajya mu dusozi turi strategique, none wazareno ziri kwifitra zagera muri Kibirizi centre zigafata muri abo video zikisuhurisha abana mwagiye mubona amafoto n'ibiki, ariko aho M23 imenye ko bari iri guhita imanuka ikajya kuhopera, bikaba ngombwa ko bashwekura bikaba ngombwa ko bashwekura. Mu gushwekura rero M23 urumva ko iri kubamerera nabi cyangwa se iri kubagwa nabi, muri make ko bari kugera muri Kibirizi ntagaruka wazarendo ziri gukontorora Kibirizi isaha ku isaha. Rero nyaboneka mureke tutari kwemeza Kibirizi ko yafashwe na wazarendo, ahubwo wazarendo ziri kwiyefilitra bitewe no ko ari M23 ifite ikibazo cya effectif cyangwa se abasirikare bake, aho bamenye ko bakandagije kirenge M23 ngiri gwitiyagera igakubita, bisobanuye ngo Kibirizi ntabwo rwose irafatwa na wazarendo. Bura bufoto muri kubona nuko M23 nta basirikare ifite bo gukwirakwiza hari ahantu, ariko namwe muri bakuru mukurikije ubyo situation imeze n'uburyo iyi drone yanjye yampaye imwe amakuru, mwakumva ikijya mbere hariya M23 ntabwo yigeze iva muri Kibirizi. Cyakora cyo ubwo twavuga ko na wazarendo ifite ububasha, uko nibiri kujya ku bitaro ikajya ahantu rwose ku biro bya za groupement eze wambwira gute yo kitari muri Kibirizi. Aho naho urumva harimo fagitire mw'abantu mwe, ari mpamvu tuvuga tuti nimugumane na Kedi Official, ubundi 5 kwa 5 tujye tubadondosha amakuru yuko situation ihagaze maginga. Kibirizi urumva irimo ibintu byinshi bidasobanutse, ni wazarendo zifata amafoto n'amavideo bakakwereka ko ari muri Kibirizi ndani, hanyuma M23 nayo ikakubwira ko yagiye kuri forcinga mu tundi duce bakekaga ko Adui yaturukamo akabagabaho ibitero. Ariko nanone uretse n'ibyo tukabona ku rundi ruhande leta ya Kongo cyangwa se iritangazamakuru ryo muri Kongo ryo rikemeza ko rwose bamaze kuhigarurira nta mugaya. Ariko mwitonde Kibirizi buriya harimo uduce tugiye dutandukanye M23 itari rakabohoza turimo, aho bitangwa za Giseguro turano duce M23 itari rakuramo Adui, hakirimo FDL n'ibiki byose. So iwazarendo ko irumva M23 n'ibifite effectif ntoya, wazarendo kuba yamenera muri axe imwe ikinjira muri Kibirizi ndi kifotoreza mu rugo rw'umuturage ikavuga ko bahafashe, nta gitangaza kirimo. Urumva ko ni ibintu byo gukurikirana gatanu ku kandi. Cyakora cyo mbijeje nuko mutaramwanyu Kedi ku munsi w'ejo tuzakonfirma tuvuga tuti M23 ntabwo iri muri Kibirizi cyangwa se irimo. Ariko nkurikije iyi message harimo kutemera ko M23 itagifite ubasha bwo gukontorora Kibirizi. Urumva ngo hari force zahavuye bari kujya guhangana nabo ngabo bari kwinjira mindani, already M23 twavuga ko Kibirizi isa naho itayirimo. Ntabwo irimo pe, ntabwo irimo. Cyakora twavuga kiri mu nyengero za Kibirizi, naho Kibirizi ndani nuko nguko. So ngayo nguko rero ngira ngo ku rundi ruhande ariko icyitwa ngo ni witwa Chitambwe mwabimenye ko yagarutse, cyo kimwe nabitwa ngo ya coalition cyangwa se sorry ntago ari coalition babasirikare bose bitwa ko ari inkoramutima za Joseph Kabila, babagaruye ku kiwanja, babagaruye mu kazi. Muzi ko bari bazigiye barabagize abadispo cyangwa se nta mirimo bafite muri FARDC, ariko ubu tuvugana batango foro baje, abitwa ba Masunzu ni benshi cyane baje ku rugamba mw'abantu mwe. Nk'uyu Masunzu we bamushize muri Sud Kivu kandi ngo bamuhaye mission yo kurangiza abitwa abanyamurenge hariya, ngo niwe ugiye kurwana na Rukunda, afande Rukunda rwose ndavuga makanika, niwe ugiye guhangana na Masunzu. Murabizi ko Masunzu buriya nawe ni indwanyi ya kera, ariko abanyamurenge hariya bamwita umugambanyi kuko ngo yagiye yicisha bene wabo ngo yarabamaze. Yagarutse rero gusa amakuru ari kwisukiranya
urabona ko tuje muri studio hakiri kare mu gitondo mu twitege turaripura ikintu kijyanye n'inkuru ziremereye cyane. Umujyi wa Goma duhe turawukwepye ntabwo tubagejeje uko situation imeze, mureke dukurikirana amakuru ukagenda ahindagurika. Ibindi ni ku munsi w'ejo. Mwari kumwe n'umutara wanyu Ritadi Kedi. Ciao ciao.